Gagasi FM SA's #1 original commercial radio station. Kanti we give you nothing but the best sounds, the best music. Ingoma sandagizwa njengamanje ingoma kade khapho esho kamnandi ethi ke imbovukazi, and then before that we heard from Harrison Mkhize esho kamnandi ethi complicated. Ingoma esithatha ku EP yakhe asanda kuyikhipha nje 15 minutes after 9 o'clock is your time right now. Welcome to the show makusanda vulela umsakazi kamela mina ku DJ Worldwide, and this is the late night vibes kuze kushaya ke wona ke u12 o'clock. Now ladies and gentlemen, singena yona ke ingosi yethu feature esiqala ngayo every night esiyona ke sibiza ukuthi ke the news made headlines ngakini. Sifuna ukwazi lapha ngasekasi lakho ngakini hontshi lakho ukuthi yini le abantu abakhuluma ngayo, yini le esematheni. Ungashayela ke ku 0861 596 596 kanti ungaphinde usithole phana ku @gagasi_fm na ku @djworldwide_SA. Mabe ngibuya ngala news made